Turi imbohe zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa. Mu buzima ubu ndi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Turi imbohe zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa. Mu buzima ubu ndi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Akami ka muntu n'umutima we, nuko tubona dutambura ntawe uzi ibyacu. Namenye neza ku isi si iwacu, twe turi abagenzi twambariye gusoza tutanduranya. Nawe ndorera abisi banshobeye, uricecekera bakakwita kuri umucuyi. Nawe nkiyombera ko nisunze microphone, uzahera he wanga kumva kandi ukunda beat man. J Polly, rest in peace, soldier, peace, soldier. Agahinda, akababaro, ishavu rikomeye cyane ku njyana ya hip hop ndetse n'abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange. Ni nyuma y'inkuru zibyutse zicaracara ku mbuga nkoranyambaga muri kino gitondo cya tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2021. Inkuru ije itunguye benshi cyane kugeza na n'iyo saha. Hari benshi batarabyemera cyangwa batarabyiyumvisha kubura umuraperi idarapo ndetse wazamuye ikirango cya hip hop nyarwanda muri kino gihe, wakunze kugenda yita kabaka mu njyana ya hip hop. J Polly, umwe mu baraperi bakunzwe muri kino gihugu, akaba atabashije gukomeza urugendo rw'ubuzima kuri ino si nyuma yaho bitangazwa ko amaze kwitaba Imana ahitanywe n'uburwayi. Kuburaho igihe gito nari mbano ntamenye, sindatabaruka ndacyahumeka. Reka twongere gutangira twihanganisha inshuti, imiryango y'abasigaye ndetse tunavuga tuti Imana imuhe iruhuko ridashira uno muhanzi w'icyamamare ndetse n'ikimenya bose mu njyana ya hip hop, umuhanzi Tuyishime Joshua wakunzwe na benshi ku izina rya J Polly, akaba yitabye Imana azize uburwayi yaramaranye iminsi, aho bitangazwa ko yararwariye mu bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali. Umuraperi J Polly uri mu bubatse injyana ya hip hop ikaryohera benshi mu banyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Amakuru akavuga ko ahitanywe n'uburwayi butaramenyekana, aho